Procena značaja serumskog amiloida A i drugih reaktanata akutne faze kod SARS-CoV-2 infekcije na težinu kliničke slike, hospitalizaciju i smrtni ishod. SARS koronavirus 2 pripada rodu beta koronavirusa koji deli sa druga dva poznata koronavirusa, SARS koronavirusom koji je izazvao epidemiju 2002. godine i MERS koronavirusom. Genetička ispitivanja su pokazala homologiju u nukleinskoj kiselini od 79% između SARS-CoV-2 i SARS koronavirusa, dok je slično sa MERS koronavirusom 50%. Kada su u pitanju kliničke manifestacije SARS-CoV-2 infekcije, asimptomatska infekcija se javlja u oko 30 do 45% slučajeva. U slučajevima kada se jave simptomi bolesti, bolest se može manifestovati na nekoliko načina. Na osnovu kliničkih parametara Svetska zdravstvena organizacija je klasifikovala bolest kao blagi, srednje teški, teški i kritični oblik. Blagi oblik bolesti se javlja u oko 80% slučajeva, srednje teški oblik se javlja kod 15% slučajeva, pri čemu je obavezno prisustvo pneumonije, ali bez respiratorne insuficijencije. Ako je prisutna i respiratorna insuficijencija, radi se o teškom obliku bolesti. Ako su uz navedeno prisutni akutni respiratorni distres sindrom i ili sepsa, odnosno septični šok, onda se radi o kritičnom obliku bolesti. Klasične simptome COVID-19 čine opšti simptomi kao što su povišena temperatura, umor, malaksalost i bolovi u telu. Respiratorni simptomi koji mogu biti prisutni su kašalj, bolovi u grlu, gubitak čula ukusa i mirisa i zapušenost nosa. Neretko bolest može biti praćena gastrointestinalnim tegobama u vidu mučnine, povraćanja ili dijareje. Teže oblike bolesti karakterišu otežano disanje, bol ili pritisak u grudima i konfuznost, dok se najteži oblici bolesti manifestuju gušenjem, poremećajem svesti i znacima oštećenja bubrega. Na osnovu podataka iz literature, bolničko lečenje je neophodno kod 14% pacijenata. Faktori rizika za težu bolest mogu biti poreklo domaćina, kao što su muški pol, stariji uzrast, trudnoća, prisustvo komorbiditeta, prisustvo superinfekcije i koinfekcije i određene navike kao što su pušenje i upotreba alkohola. Faktori sredine su niži ekonomski status i veće aerozagađenje. Soj virusa i veličina inokuluma su značajni faktori porekla virusa za teže oblike bolesti. U kontekstu COVID-19 serumski amiloid A je značajno manje ispitivan u odnosu na ostale reaktante akutne faze, naročito kod ambulantnih pacijenata. Serumski amiloid A predstavlja grupu veoma sličnih proteina koji se u odsustvu inflamacije sintetišu u minimalnim količinama u jetri. Podela serumskog amiloida A se može napraviti na osnovu aminokiselinske sekvence i na osnovu fiziološkog ponašanja. Konstitutivni serumski amiloid A je eksprimiran u niskoj koncentraciji, dok se koncentracija serumskog amiloida A akutne faze zavisi od proinflamatornih citokina tokom aktivacije imunskog odgovora. Iako uloga serumskog amiloida A nije u potpunosti razjašnjena, kao ni njegov značaj tokom SARS-CoV-2 infekcije, pokazano je da on ima značaj u bakterijskim, virusnim, gljivičnim infekcijama za rastarnje urana, a posjeduje i proinflamatorna i imunomodulatorna svojstva. Kod dugotrajnih inflamatornih stanja kao što su autoimune bolesti može doći do taloženja amiloida A u tkivima i nastanka amiloidoze koja oštećuje funkciju ovih tkiva. Ciljevi našeg istraživanja su bili utvrđivanje da li se koncentracija serumskog amiloida A pojedinačno ili u kombinaciji sa ostalim reaktantima akutne faze može koristiti za procenu težine COVID-19 bolesti, hospitalizaciju i smrtni ishod kod bolesnika sa SARS-CoV-2 infekcijom. Ispitivanje značajno nezavisnih prediktora srednje teške i teške forme COVID-19 bolesti kao i hospitalizaciju u odnosu na pol i uzrast. Naše istraživanje je sprovedeno kao prospektivna kohortna studija. U studiju su uključeni pacijenti koji su pregledani u prijemnoj ambulanti klinike za infektivne i tropske bolesti u periodu od 1.8. do 31.11.2020. godine. Pacijenti su prvo pregledani u jednoj od COVID ambulanti pri domu zdravlja gdje je postavljena dijagnoza COVID-19. Po obavljenom pregledu u našoj ustanovi na osnovu procene lekara, pacijenti su bili ili upućeni na kućno lečenje ili su hospitalizovani u nekoj od COVID ustanova. U studiju su bili uključene osobe oba pola, uzrasta 18 i više godina, kod kojih je PCR testom dokazana SARS-CoV-2 infekcija uz odgovarajuće kliničke simptome i znake i kod kojih nije prošlo više od 14 dana od početka bolesti.
U studiju su uključeni pacijenti koji su dobrovoljno pristali da učestvuju. Kriterijum za isključivanje studije je bilo prisustvo dokazane ili moguće druge infekcije, kao i odsustvo pozitivnog SARS-CoV-2 PCR testa i pored znakova i simptoma bolesti. Uz pomoć upitnika prikupljeni su demografski podaci i podaci o komorbiditetima. Iz anamneze sadašnje bolesti su prikupljeni podaci o trajanju bolesti pre pregleda u našoj ustanovi, vrsta simptoma i znakova SARS-CoV-2 infekcije i broj i vrsta upotrebljavanih suplemenata i antibiotika. Svim pacijentima su pri pregledu izmereni vitalni parametri i izračunat je indeks telesne mase. Na osnovu auskultatornog nalaza na plućima pacijenti su podeljeni u grupu onih sa normalnim i onih sa patološkim nalazom. Kod svih pacijenata je urađena radiografija srca i pluća, pri čemu je u slučaju postojanja patološkog nalaza radiografije ekstenzivnost promjena procenjivana na osnovu modifikovanog Brixija skora. Kod svih pacijenata su određivani serumski amiloid A i drugi reaktanti akutne faze, kao i ostali inflamatorni parametri. Kod jednog broja pacijenata je urađena i elektroforeza proteina seruma. Pri prikupljanju podataka o smrtnim ishodima značajnim su smatrani smrtni ishodi koji su se desili unutar mjesec dana od postavljanja dijagnoze SARS-CoV-2 infekcije. Podatke o smrtnim ishodima smo prikupili zvaničnim uvidom u bazu preminulih osoba Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd. Za statističku analizu naših podataka koristili smo softverske pakete SPSS i MedCalc. Za analizu podataka korišćeni su standardni statistički testovi. U cilju identifikacije prediktora težine bolesti, hospitalizacije i smrtnog ishoda korišćene su univarijantna i multivarijantna logistička regresiona analiza. Vrednosti P manje od 0,05 su smatrane značajnim, a manje od 0,01 visoko značajnim. U našu studiju je bilo uključeno ukupno 192 pacijenta, od kojih je 57,3% bilo osoba muškog pola i 42,7% ženskog pola. Prosječna starost naših ispitanika je bila 53 plus minus 15,9 godina. Muškarci su bili nešto stariji nego žene, ali razlika nije bila statistički značajna. Od 192 ispitanika, 61,5% imala bar jedan komorbiditet. Između muškaraca i žena nije bilo značajne razlike u odnosu na prisustvo komorbiditeta. Najčešći komorbiditeti kod oba pola su hipertenzija, kardiovaskularne bolesti i gojaznost. Između muškaraca i žena nije postojala statistički značajna razlika u odnosu na sve navedene vrste komorbiditeta osim astme. Astma je statističko značajno češće bila prisutna kod žena nego kod muškaraca. Prosječna dužina trajanja SARS-CoV-2 infekcije pre pregleda u našoj ustanovi je iznosila 6 dana, a prosječan broj simptoma je bio 7. Žene su imale statistički značajno češće veći broj simptoma u odnosu na muškarce. Najčešći simptomi su bili povišena telesna temperatura, malaksalost i kašalj. Između muškaraca i žena nije bilo značajne razlike u odnosu na sve navedene simptome, osim bolova u mišićima i zglobovima, glavobolje, grebanje u grlu i sekrcije iz nosa. Ovi simptomi su značajno češće bili prisutni kod žena. 55,7% pacijenata koristilo bar jedan suplement, a 68,2% bar jedan antibiotik. Između muškaraca i žena nije bilo značajne razlike u odnosu na vrstu suplementa i antibiotika koje su koristili, osim za korišćenje antibiotika iz grupe fluorohinolona. Muškarci su 3 puta značajno češće koristili antibiotike iz ove grupe u odnosu na žene. Svaki drugi ispitanik je imao bar jedan patološki vitalni znak, ali nije uočena značajna razlika u učestalosti javljanja različitih vrsta patoloških znakova u odnosu na pol. Kod oba pola najčešći patološki vitalni znaci su bili povišena telesna temperatura i tahikardija. Patološki auskultatorni nalaz na plućima zapažan je kod 70,3% pacijenata. Muškarci su značajno češće imali patološki auskultatorni nalaz na plućima nego žene. Najčešći patološki auskultatorni nalazi kod oba pola su bili pukoti i oslabljen disajni šum. Od svih vrsta patološkog auskultatornog nalaza, samo oslabljen disajni šum je značajno češće bio prisutan kod muškaraca nego kod žena. Patološki radiografski nalaz na plućima imalo 4/5 naših pacijenata, dok 1/3 pacijenata imala vrednosti modifikovanog Brixija skora preko 6.
Na osnovu auskultatornog i radiografskog nalaza dijagnoza pneumonije je postavljena kod skoro 4/5 ispitanika i to češće kod muškaraca nego kod žena. Najčešći pozitivni reaktanti akutne faze koji su imali patološke vrednosti su bili serumski amiloid A kod 77,1% ispitanika, a zatim interleukin 6 kod 68,2% i fibrinogen kod 62,5% ispitanika. Svi pozitivni reaktanti akutne faze su bili statistički značajno češće povišeni kod muškaraca nego kod žena, osim D-dimera. Također, kod muškaraca su značajno češće zabeležene patološke vrednosti transferina i albumina. Od ostalih inflamatornih parametara, gvožđe, sedimentacije i broj trombota su bili statistički značajno češće van referentnog opsega kod muškaraca u odnosu na patološki nalaz elektroforeze proteina seruma, odnosno bar jedna patološka frakcija u elektroferogramu je bila prisutna kod 75% pacijenata. Patološki nalaz elektroforeze proteina je značajno češće bio prisutan kod osoba muškog pola. Između muškaraca i žena nije bilo značajne razlike u odnosu na broj i vrstu patoloških frakcije, osim za alfa-1 koja je značajno češće bila patološka kod muškaraca nego kod žena. Od svih ispitanika 29,1% imalo blagi, 58,9% srednje teški, a 19,3% teški oblik COVID-19. Stariji pacijenti su statistički značajno češće imali srednje teški i teški oblik bolesti. Bar jedan komorbiditet su češće imale osobe sa srednje teškim i teškim oblikom bolesti nego sa blagim oblikom COVID-19, ali razlika nije bila statistički značajna. U odnosu na vrstu komorbiditeta, osobe sa srednje teškim i teškim oblikom bolesti su značajno češće imale hipertenziju, a sa blagim oblikom astmu. Između ove tri grupe ispitanika koji su imali različitu težinu bolesti, postojala je visoko statistički značajna razlika u odnosu na medijanu serumskog amiloida A. Razlika vrednosti medijane serumskog amiloida A između ispitanika sa blagim i srednje teškim oblikom bolesti je bila oko 10 puta, između ispitanika sa srednje teškim i teškim oblikom bolesti je oko 5 puta, a između osoba sa blagim i teškim oblikom bolesti ova razlika iznosila oko 50 puta. Pored serumskog amiloida A, značajne razlike u vrednostima medijana laboratorijskih parametara između pacijenata sa različitim težinama bolesti je zapažena kod CRP-a, interleukina 6, prokalcitonina, feritina, fibrinogena, D-dimera, transferina, albumina, sedimentacije eritrocita, neutrofila, limfocita, monocita i eozinofila. Optimalna granična vrednost serumskog amiloida za težak oblik bolesti iznosila 40,1 mg po litru. Poređenjem ROC kriva pokazano je da su klasifikacione sposobnosti serumskog amiloida za teže oblike bolesti bile iste kao i za CRP, prokalcitonin, broj limfocita i eozinofila, a značajno bolje u odnosu na sve druge parametre. U cilju ispitivanja nezavisnih prediktora težine bolesti korišćena je univarijantna i multivarijantna logistička regresiona analiza. U model multivarijantne regresione analize uključene su sve varijable čija je P vrednost bila manja od 0,1 prema rezultatima univarijantne logističke regresione analize. Statistički značajni nezavisni faktori rizika srednje teškog i teškog oblika COVID-19 su bili stariji uzrast, više vrednosti serumskog amiloida i niže vrednosti broja monocita. Svaki drugi pacijent je bio hospitalizovan. Hospitalizovani pacijenti su bili statistički značajno stariji u odnosu na nehospitalizovane usled COVID-19 bolesti. Hospitalizovane osobe su značajno češće imale bar jedan komorbiditet u odnosu na nehospitalizovane. U odnosu na vrstu komorbiditeta, hospitalizovani pacijenti su značajno češće imali hipertenziju, kardiovaskularne bolesti, dijabetes i bili gojaziji u odnosu na nehospitalizovane. Između hospitalizovanih i nehospitalizovanih je postojala visoko statistički značajna razlika u odnosu na medijanu serumskog amiloida A, tako što je ona bila skoro 15 puta veća kod hospitalizovanih u odnosu na nehospitalizovane pacijente. Pored serumskog amiloida A, značajna razlika u vrednostima medijana laboratorijskih parametara između nehospitalizovanih i hospitalizovanih pacijenata je zapažena kod CRP-a, interleukina 6, prokalcitonina, feritina, fibrinogena, D-dimera, transferina, albumina, gvožđa, sedimentacije eritrocita, neutrofila, limfocita i eozinofila. Optimalna granična vrednost serumskog amiloida A za hospitalizaciju iznosila je 40,4 mg po litru.
Poređenjem ROC kriva pokazano je da su klasifikacione sposobnosti serumskog amiloida A za hospitalizaciju bile iste kao i kod CRP-a i prokalcitonina, a značajno bolje u odnosu na sve druge navedene parametre. Prema rezultatima multivarijantne logističke regresijone analize, statistički značajni nezavisni prediktori hospitalizacije su bili stariji uzrast, više vrednosti serumskog amiloida A i niže vrednosti broja limfocita. Mortalitet u našoj studiji je iznosio 5,7%, odnosno preminulo je 11 pacijenata, od čega 10 osoba muškog i 1 osoba ženskog pola. Prosečna starost preminulih pacijenata je bila značajno veća u odnosu na preživele. Kod osoba sa smrtnim ishodom značajno češće su bili prisutni hipertenzija i kardiovaskularne bolesti u odnosu na preživele pacijente. Vrednosti medijana serumskog amiloida A su bile visoko značajno više kod preminulih u odnosu na preživele pacijente. Pored serumskog amiloida A, značajna razlika u vrednostima medijana laboratorijskih parametara između preživjelih i preminulih primećena je kod CRP-a, interleukina 6, prokalcitonina, transferina, albumina, gvožđa i trombocita. Optimalna granična vrednost serumskog amiloida A za smrtni ishod iznosila je 79,8 mg po litru. Poređenjem ROC kriva zaključeno je da su klasifikacione sposobnosti serumskog amiloida A bile iste kao kod svih navedenih parametara, ali slabije u odnosu na interleukin 6. Prema rezultatima multivarijantne logističke regresijone analize, statistički značajni nezavisni prediktori smrtnog ishoda su bili stariji uzrast, niže vrednosti albumina i niže vrednosti broja trombocita. Jedan deo istraživanja se odnosio na poređenje dve različite laboratorijske metode za određivanje serumskog amiloida A, nefilometrijske i ELISA metode. Ispitivanje je urađeno na 60 uzoraka seruma. Medijana izmerenih vrednosti serumskog amiloida A je bila značajno veća za parametre određene metodom nefilometrije nego ELISA metodom. Korelacija među ovim metodama je bila visoko statistički značajna i jaka. Na osnovu našeg istraživanja došli smo do sljedećih zaključaka. Osobe sa težim oblikom bolesti, hospitalizovani i umrle usled COVID-19 bolesti su imali statistički značajno više vrednosti serumskog amiloida A. Za težak oblik SARS-CoV-2 infekcije, nivoi serumskog amiloida A su pokazali bolje klasifikacione karakteristike u odnosu na prokalcitonin, fibrinogen, transferin, albumin i monocite i slične klasifikacione karakteristike kao CRP, interleukin 6, limfociti i eozinofili. Za hospitalizaciju nivoi serumskog amiloida A su pokazali bolje klasifikacione karakteristike u odnosu na prokalcitonin, fibrinogen, D-dimer, transferin, albumin, neutrofile, limfociti i eozinofile i slične klasifikacione karakteristike kao CRP i interleukin 6. Za smrtni ishod nivoi serumskog amiloida A su pokazali slične klasifikacione karakteristike kao CRP, prokalcitonin, transferin, albumin i trombociti, a nešto slabije klasifikacione karakteristike u odnosu na interleukin 6. Osobe muškog pola su imale značajno veću smrtnost u odnosu na osobe ženskog pola i značajno češće su imale srednje teški i teški oblik bolesti. Međutim, pol nije identifikovan kao značajan nezavistan prediktor težine bolesti, hospitalizacije i smrtnog ishoda. Prema rezultatima multivarijantne logističke regresijone analize, značajni nezavisni prediktora rizika srednje teškog i teškog oblika COVID-a su bili stariji uzrast, više vrednosti serumskog amiloida i niže vrednosti broja monocita. Za hospitalizaciju stariji uzrast, više vrednosti serumskog amiloida i niže vrednosti limfocita, a za smrtni ishod stariji uzrast, niže vrednosti albumine i niže vrednosti broja trombocita.